आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुवेब पाउ मणिपुर विधानसभा के अनौबा अध्यक्ष हयेंग खल्लगनी हौजिक फाउबदा एमएलए थोक्सोम सेक्रेटरीट खक्तना मिरेपसे पिसलखरै मुख्यमंत्री एन बीरेन हाइरी महाकी सरकार मपानदगी सौगलकपु खुदिमक तरामनो ओई अदुमोइनमक एनपीएफ खक्तगा सुंगसिनगनी अखोगी इतिहास निंगसिना खंगबना तोंगान तोंगानबा कांगलुपसिंगी मरक्ता मसिन मनाव ओइबगी वाखलोन हेना फाउहनबा ngamgani हाइना मुख्यमंत्री एन बीरेन हाइरी मणिपुरदा इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन की मखादा हयेंगदगी नुमित हुमनी चुपना अंगांगसिंगदा पोलियो हिदाक पिथकलगनी अमसुंग पेट्रोल डीजल अमदी एलपीजी सिलिंडर की ममल हेंगटपगी मायोक्ता विरोधी दलसिंगना चरांगनब थोकपदगी संसद के सभा अनिमकी मिफम हंजिन हंजिन याइथोखी लाइबाग असिदा हुजिक ओइरिबा कोविड-19 की फिबम येंगलगा ताबिरिबा सिंगना लाइचत असिदगी ngaktoknanaba makagi niyam sing ngakna satpina bhaijari वैक्सीन काप यार मिपुंग खुदिमक सुंगसोय सोयदना वैक्सीन कापथोकपियु फेस मास्क उपियु सोशल डिस्टेंसिंग ngakपियु खुद सामदी माइमित तरु तनाना थंबियु हौजिक मपुंगैबा पाउ मणिपुर विधानसभा के अनौबा अध्यक्ष हयेंग खल्लगनी अध्यक्ष खन्ननबा मिखल हयेंग अयुक पुंग मापनदा मणिपुर विधानसभा हॉल पांगथोकनी मणिपुर विधानसभा फंगो पाउन हाई अध्यक्ष की फम असिगिदमक हौजिक फाउबदा यास्कुल विधानसभा केंद्र की एमएलए थोक्सोम सेक्रेटरीट खक्तना मिरेपसे पिसलखरै हौनबी मतुंग इन हयेंग राज्य विधानसभा के अध्यक्ष खल्लबा मतुंगदा बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की मिफम पांगथोकतुना खनरबा मतुंगदा 32 सुबा मणिपुर विधानसभा के अहानबे मिफम निमित खरनी चथरबा याई हाइरी अमरोमदा राज्य विधानसभा की मिफम मनुंगदा असेंबली कॉम्प्लेक्स दा गाड़ी संगथोक संगसिन तौगदबसिंगी मतंगदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर न थोकपा चेरोल अमदा हाई मुख्यमंत्री अतई मंत्री सिंह अमदी एमएलए सिना गेट नंबर 1 दा संगलगा वीआईपी पार्किंग दा गाड़ी खामगनी मसुंग गेट नंबर 2 दा थोकनी चीफ सेक्रेटरी अमदी डीजीपी यावना मकोक थोंगबा ऑफिसर सिंह गेट नंबर 2 दा संगलगा गेट नंबर 2 दा अदमक थोकफम ओइगनी असेंबली की कर्मचारी सिंह मसुंग प्रेस मीडिया की मियो सिंह यावना लानाई गारी सिंह गेट नंबर 3 दा संगलगा थोकफम सु गेट नंबर 3 दा अदमक ओइगनी हाइरी मुख्यमंत्री एन बीरेन हाइरी महाकी सरकार दा मपानदगी सौगलकपु खुदिमक तरामना ओई अदुमोइनमक मनुंग दा सुंगसिन अदुना लाइबाक ngakminagedabadi एनपीएफ खक्तनी इम्फाल की खरामन कैथल ngasi कैथल फंबिसिंगदा मिखल दा माइ पाकपा मसुंग अमुक हन मुख्यमंत्री ओरकपगी नुंगायो फोंगदोकपा ओइना अथम अहाउसिंग खुदोल तंबगी थोरमदा मुख्यमंत्री नवापम से फोंगदोकिबनी श्री बीरेन हाई एनपीएफ नतबा महाकी सरकार दा सौगलकपा तै राजनीति दलसिंगदा मंत्री अमत पीरोय सपोर्ट तौबदो अखोय लोइना वेलकम तौवे अदो इंटरनली दुदी अखोयना हानदगी अखोयना हाइगिबा लई एनपीएफटी अखोयगी पार्टनर अलायंस ओइना मोइगा अखोयगा शेयरिंग तौनबगी गवर्नेंस लैने अदो अतै दी मदुगी लैते अदो सपोर्ट तौबदुदी अखोय वेलकम तौवे मुख्यमंत्री की खोंगचदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदार देवी लोइना की कैथल फंबिसिंगना श्री बीरेनबु हराउ तयाम ओखी लाइबाग असिना निंग तमलकपा सही 53 सुरकपगा मरी लेनेना चथरिबा आजादी का अमृत महोत्सव थौरंगी सरुकमा ओइना शहीद दिवस ngasi इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लाइबा महाराज चंद्रकृति ऑडिटोरियम द पांगथोकरै केंद्र की कल्चर मंत्रालय मसुंग राज्य की आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट पुनिसिन थौरम मदुदा सरक यारदुना मुख्यमंत्री नोंगथम बीरेन हाई मणिपुर इतिहास की मरमदा निंगथिना थिजिंदुना अफब लाइरिकसिंग इबा मियोसिंगदा सेल की टेंगबांग पीबा तंगाई फद्रै महागना हाई अखोगी इतिहास निंगथिना खंगमना राज्य सिदा लैमिनारिबा तोंगान तोंगान काउंटसिंगी मरक्ता मसिन मनाव ओइबगी वाखलोन हेना फाहुनबा ngamgani शहीद दिवस असी लेबाक असिगिदमक थवाई फाव कथोखिबा फ्रीडम फाइटर सिंग अदुगी थौना लिंगजेन बैकाई खुमनदुना पांगथोकपा थौरमनि श्री बीरेन हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा लेबाग असिगी निंगतम लांजंग द सरक याकिबा मियामना सखंगनबो वाटलेबा थौबसिंगी मफमदा इकाई खुमनबो उत्पा ओइना पालन थौरम असि सही अमा चुपना पांगथोकपनि अखोगी अथौबै पाइपुसिंग मफमदा सही अमा चुपना इकाई खुमनबो उत्पा फंगजबगिदमक लेबाग असिगी मियामना सौथोक सपम थई मुख्यमंत्री ने हाई इमा लेबाक पुनुंगसी भाइबसी महाकना लेबाक असिगिदमक अमदि मियामगिदमक तौथोरकपा थबकना उटकनी सरकार से थमलेब थाजबसिंग मांगदनबा मियामगिदमक मखाताना सौखत थौरंगी थबक कया पाइखिटकनी हाइनसु मुख्यमंत्री ने थाजब पीखी
थौरमदुदा राज्य सिगी फ्रीडम फाइटर सिंगी अयक पसक्तमदा मुख्यमंत्री नुलुसिंगदुना मियामना लई कतुनि काई कुमनब उतकी ngasi थौरमदुदा रानी गाइडेन लियोगी मतंगदा प्रोस्पेक्टिव रिपर्टरी थिएटर मणिपुर उत्प ड्रामा अमसुंग आजादी का अमृत महोत्सव को मरी लेनब फिल्म सिंह उतकी थौरमदुदा मंत्री सिंह थोंगम बिश्वजित वाई खेमसान गोविंदास कोंथौजम अवांगबुंग न्यूमाई नेमसा किपगन याउना मकोक तोंग ऑफिशियल सिंह सरुक याकी ing lising amat samapun kuntrani thoida farsi tawduna hatkhiba Bhagat Singh Rajguru amasung Sukhdev gi mafamda CPI Manipur State Council na awabu phongdokre Imphal gi Irawat Bhavan ngasi pangtokhiba thorum amada Said Bhagat Singh gi photo da laikatuna ikai komna utki Mukhyamantri Nongthom Biren ga Autonomous District Council ADC gi member singa ngasi Imphal da Mukhyamantri ga office ta unaduna wari sanakre unabadu da ADC gi member singna magi oiba nat ki phi sing Mukhyamantri da khudol tamduna amuk ana Mukhyamantri orakpagi da nungayu phongdokki Manipur da chingtam gi marakta nungsi chanabagi mari hangat anaba masung santi level lamdam amu ohenna basiri Birenna makha tan honarakani habigi thajabasu ADC gi member singa duna phongdokki tabiriba pawasi Akashvani Imphal dagini Manipurda hayengdagi thasi kuntaruk phawbada pokpurigi sahi manga phawgi manungda laiba angang lak ahum lising yangki humdoi satrat homputra mari da polio hidak pithaknaba panam thamli masigidamak but lising ahum sanga kuntrani pan hangani masida supervisor satrat nipan amasung vaccinator lising taramari cham yangkai mathoi sizinagani Imphal West Jilla na hidak kapkadaba angang masing khwaidagi yam jilla oiri aduga khwaidagi yamdab jilla na Fairjol Jilla ni Intensified Pulse Polio Immunization ga mari lainana ngasi Imphal gi Family Welfare Services ki conference hall da media sensitization program ama pangtokre thoromadu da wangang bada Family Welfare gi Joint Director Dr. T. Nilkant na hai polio haiba laina asi Bharat ta leitri haiduna laithok pa yade Mia maru aina mama pasing na masibu yamna lumna lauduna masa singbu polio hidak pithak na honagadabani mahangna hai raja sig mapam kya da sumama pasing na masa singbu routine immunization gi khudong chaba laudaba kya lairi nadringai da section hobuna khwaide gi phabani haiduna Dr. Nilkant na angang sing puthoroktuna polio hidak pithak na ba appeal tauri पृथ्वी की गवर्नमेंट को हमना लौरी सिगी मान दी करी नो जा नामना हर भी माय लायंग लेते उपाय लेते अदुना नारियदा तहोबा अदगी नामना हर भी लाइफ लॉन्ग लेपा डिसेबिलिटी नत्रगा डेथ सीबा असी ओजोइनी अदुना अदुगुंबा लाइना से कोइना यारिगै संदोक्तना बोहनबसी कोइ पुनमकी इदामि अदुना फाइ फाबदी Sandohan sidayda routine immunization program chathaduna lai tangumasung koi amukai na doubly sure oinala wi duma National Immunization Day habsi thoina ka hapsa laini Manipur da ngasi mi taruk nauna COVID-19 positive oibagi sang sa da sinodas miktaret ni laina asna naba mi amata laiki da bagi paw laite Haksel Bibha ke serola madahai hairiba matamasida laina asina naramba mi nipan naba paglaki masi tharaga naba paglapagi sang sada marputra nipan dasmik marishino yaure hauzik rajas the COVID ke active case homputra nipan lairi Imphal West Jilla gi mafam pummakta ngasi nungthil pung manga makhai dagi horaga tha ani chupna CRPC gi dhara chamni phumari gi makhada athing batham khre Imphal West Jilla gi district magistrate na thokpa hukuma madahai khunai gi mayok to laiba miyosing na miyam gi punsi masung lan thumda akai ba tholak pu yawa phibam laiba dagi athing ba hukuma si thammani athing ba si lairingai manungda mi manga natraga manga dagi hena punba sai nunga masung khulai oina sizna ba yawa polum sing puduna satpa yaroi hairi Bishnupur District Police Commando na ngasi Foljang Bazar da asadawak sing sector buda mi amadagi plastic packet kunda haptanu puramba WY tablet sing farba mi adu polam sing adu galoina na Moirang Police Station sinakre hairi Thasi kunma thoida Uripoklom thangba Bir Tikendrajit fly over giloshilak mafam dagi phangkhiba nupa gyasi bhaksang adu hojuk phawba masak khangmangam dana rims ki mokta lairi Thasi kunmanga phawgi manungda masak khangmangam drabadi ain gi matung inna aroi mathung mangam pangtokhragani haina Imphal Police Station gi osina thadorokpa serol amada hairi ngasi halankarni mapungeba thorom mahuksari gi chanarakpa matung inna Sri Sri Vijay Govindaji Mandir Sagolbanda pangtokrai
Iram the Miangi Apunba Korji Lup Imakolgi Kunlaksuba Mapok Numitingasi Awang Potsangum Kuno the Pangtokre, Tormadu the Imakolgi Tongan Mamana Singyan Toki, Ta Taruk Taruki Putokpa, Irau Kolgi Taranitushi Sepongsu Putoki. Tormadu the Imakolgi President Dr. Rajkumar Gunachandra Masung, Manipuri Sahitya Parisat Megalagi Hanagi President Rasmani Nongtomba Sharukyaki. Raja Mangagi Mikal Hek Loikibaga Sarkana Petrol Diesel Amadi Sak Tonaba Gias ki Maman Hengat Kibasina COVID Laichit ki Awaba Saiten Kok Triba Misam Yangi Punchida Hen Awaba Mo Hele Haina All Manipur Nupi Marup Nahairi Maramaduna Petrol Diesel Amadi Sak Tonaba Gias ki Maman Hantalu Haina Lup Asina Dabi Tauri Langol Singi Sangai Nantabi Masung Lamdeng Mapada Haukiba Numit Nini Romasida Lami Chakpi Toduk Sing Toki Baduda Wildlife and Habitat Protection Society na Nungnangba Pongdorakli Marilenaba Kudimak Namakata na Lami Chakpa Tingna Bohanabada Saruk Yaminasi Hainasu Society Sigi Cherolamada Apil Torakli Rajagi Haksel Masung Family Welfare Bibaki Director Oiramba Masung Maming Lereba Neurosurgeon Dr. Wahingba Motilan Ngasayuk Imphal Ganong Ibung Dalaiba Masagi Mayum Dalai Kidre Mahak Matam Sang Naram Lamutungda Ngasi Kangho Dalai Kidabani Masagi Sahi Humputra Manga Sukre Dr. Motilan Imphal Jennings Hospital Gi Medical Superintendent Oiramki Mahak Nalai Kidabada Ras Medicity Gi Management na Awaw Pungdokre Akaswani Imphal Gi Pau Tabiri Petrol, diesel amasung LPG cylinder gi maman hengatpagi mayokta birodi dolsina khongjang sangshinduna sarangna ba thokpadagi sangsar ke saba animaki mipam hanjin yai thokki Lok Sabha gi mipam hek hobaga Congress sadasya Adhir Ranjan Chowdhury na polam singa sig maman hengatpagi matang da pukhlaki tungda Congress DMK amasung lab dol gi sadasya singna sabha gi well tamna sangshinduna petroleum potok singi maman hantana na badabi tawki Adaksa Om Birla na sabagi mipam makata na chotana ba honarabasu birodi sadasa singna kholaw ke laudun laiki tungda adaksa na numit yung phawba sabagi mipam yaithokki Rajya Sabha rasu mipam hek hobaga chairman M Venkaiah Naidu na hai sadasa ke amarum na potchagi maman hengatpagi matang da khanana bhaijarak pulaire adumoinamak madu khananingai oida wafam ni haina phongdokki madudagi birodi sadasa singna wafam madu khanagadabani haina takshinduna charangna ba thokki Amaromda Sasak Sadasa Singi Maikedagi Nongsu Bengal gi Birbhum Jila da Thoki Bhingsagi Thodu Adugi Matang da Pukhalaki Sarang na Bamark Adu da Sabagi Mipam Numijung Phawba Chairman M Venkaiah Naidu na Yaithoki Sarkar na Hairi Mamang Thagi Kunipan Phawbada Chaliba Senbat Sahiyasigi Oina Digital Transaction Koti Lising Taret Chamri Kunitoi Tauki Lok Sabha da Electronics and Information Technology gi Rajya Mantri Rajab Chandrasekhar na hai Miyam na khwaidagi pamnaba digital payment makhalasi Bhim UPI na oiki Consumer Affairs ki Rajya Mantri Ashwini Kumar Choube na ngasi Lok Sabha da haikre Russia masung Ukraine gi marakta lan thorkpadagi tangai phadan sanga polam kunithoi gi choina yonbagi maman Bharat pumbada hengat lei Kendra Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan na ngasi Rajya Sabha da haikre senba sahi lesingani kunithoi kulumdagi oina education sector da han amukto oikidriba mongda lupa koti lakh am henbagi budget ki senpam khaktuna thamlei Lebak sida hojik phawboda covid ki vaccine dose koti chama marifu mathoi lakh marifu mapan hena kapkre haksel mantraloy na hai haukyo pung kunmari da vaccine dose lakh kunthra lising yankai humdoi hena kapki hariba matam sida mioi lising ama chatret Homputra Nipan Nauna COVID-19 positive oiki, Hariba Matamashida Mio Lissing Ani Changwani Punitoi, Lainasna Nabadagi Fagalaki, now Fagalapuki Sang Sada, Marputra Nipan Dasmik Tarit Manga Yaure, Housing active case Lissing Kulumdoi Shupna, Marputaret Lady. Loisilakpada COVID-19 naging aktong nanaba COVID ki vaccine kap thokpa face mask uppa puttaruk lapnan leiba khut samadi mai mit taru tanana thamba haiba achamba thong singasi ngak na satpinaba amuk hananing singjari Aroibada maruyo pau amuhanna Manipur Vidhan Sabha ga naubadak sahayang khalagani hojik pawboda MLA Thoksom Settlement khaktana mirepche pisalakre Mukhyamantri N Biren Hairi mahaki sarkar da mapanagi sogalakpu khudimak taramna oi adumoinamak NPF khaktaga chungsinagani Aikogi itihas ningthina khangmana tongan bakalupsingi marakta machinmana oibagi wakalon hena faun mangangani haina Mukhyamantri N Biren Hairi Manipur da intensified pulse polio immunization gi makhada hayengdagi numit humni chupna angang singda polio hidak pitak lagani amasung petrol diesel amadi LPG cylinder gi maman hengatpagi mayokta birodi dol singa sarangna ba thokpadagi sangchir ke saba animaki mifam hanjin yai thokki paulo jare